Amaphoyisa aphika icala lokudlwengula elivulela uKhuzani ngobe ngalele bengamukele kule emakhaya Esimanzonzo lapho kulesela khona indaza Maskand ehlabahlosile nefe ngesikhathi. Kule emakhaya ke uKhuzani ubonala ngathi uhamba phambili ecaleni lokudlwengula belibekwe uyena Ngizwe VS ngesabathosha phela uthi uKhuzani wanokubeza izinsuku ezu5 ingane na14 zilandelana lezitsuku lezo. Wathi ufuna ukwazi futhi leli cala kuqhubekalana ngalo ngoba uKhuzani wenza lezi izolo enzima kanje. Bukele emakhaya ke kube sekusuka ukukhuluma zenkundla zokuxhumana abantu bembiza uKhuzani ngomdlwengula. uKhuzani akakhulumanga kakhulu ngalolu daba enkundla zokuxhumana kodwa wathumela abameli bakhe ukuthi belwe nalolu daba. Bukele emakhaya ke uKhuzani obese thitha amaphoyisa emqinisekisa ngempela ukuthi leli cala akasolala ngalo alikho. Ashilo ngempela ukapteni unqobile gwalo uqinisekisile ukuthi ukwazile ukuxhumana nekatolo yakhona ngakube ekandla lapho kwakusola ukuthi leli cala livule khona. Ikatolo lishilo ngempela ukuthi uKhuzani azange evulele icala likanje futhi alikho icala elibhelwe noKhuzani lokudlwengula. Bukele emakhaya ke kube sekusuka inkulumo ngempela njengoba uKhuzani sethi uzothumela amasamanisi kungizwe eyombopha ngoba kumele aveze lobufakazi oqanda ikhanda ngempela ukuthi uKhuzani wayenza lento leyo ukuthi alale nomfazi womuntu aphinde futhi anokubeze ingane na14. Phinde washo uKhuzani futhi ukuthi yena uzophinde futhi amfake icala ungizwe lokuthi wavuma ungizwe ukuthi waxabanisa uKhuzani nalo Igcokama. Ushilo ukuthi njengoba kukhona abantu asebashona ngenxa lezi igameko ukuthi xabana uKhuzani neGcokama lonke leli gazi kumele libizwe phezulu kwangizwe ngoba sevumela impela ukuthi uyena ngempela owaqhatha lepi le esilwa kanje. Bukele emakhaya ke kuthini uphalo wakho njengoba sekuvelile ngempela ukuthi uKhuzani thuya icala akanalo lokudlwengula kanti ungizwe wayethe unofakazi oqanda ikhanda lokuthi uKhuzani wayenza lento lo wathi yena futhi ite yabaxabanisa ukuthi uKhuzani engafuni uvuma leli cala kanti walenza. Bukele emakhaya ke ake hlangane futhi ngokuzayo kwesimanzonzo indaba epheli till next time. Siyabonga. Saqala saphambana. Siphambaniswa yini na? Siphambaniswa ukuthi umbono yashiyana. Ngathi mina lo mfana emveni kwecala alenzayo lokuhlala nengane no14 years ayinokubeze enkandla le kubo insuku ezi5. Ngathi mina cha ndoda le nto siyenzile zinikele emaphoyiseni ngoba ngeke ngikwazi ukuthi mina ngikweseke into enjengale ebole njengale. Nakho ke la saqala khona ukuphambana naye. Yena ufuna ukwenza ngendlela yakhe waqhubeka ngendlela yakhe. Ngithi ke namanje ngiyafuna ukwazi ukuthi enkandla epolice station ngoba udaba lwakhona liyaziwa kwenzakalani lelo cala limiphi uba usaliqula noma ngasaliquli noma kwenzakalani ngalelo cala. Ngiyafisa ukwazi. Ngibongele futhi kunqonqoshe kuzolonke ophethe indaba zabantu befazane ukuthi khona imizamo aseyenzile ukutholakala lo mntwana ngoba mina I did avail myself as a state witness at that time ngoba ngikwazi ukuthi ngimelane nomuntu ohlukumeza abantu besifazane kakhulukazi ingane encane ngalolu yahlobo nezinto azenza lapho ukuthi mhlambe ke gcine kuba lesimo kuyisona. Ngiyafisa ukwazi kwenzakalani ngoba mina ngagcina nje icala lioni ukuthi kwenzakalani emveni kwalokho nami ngiyafisa ukwazi. Ngizama ukuthi ngiveze umlando ukuthi ukuphambana kwami nalo mfana kuqalephi ukuthi manje sengumuntu mina ongasathembekile ngoba wonke amaqhinga bengimenzisa izinto ngiminabukelisa kodwa kuthema sekufika la kuhlukumezeka khona ingane encane kangaka eno14 years. Ufakazi balento ngishoyo obuna ukuthi emveni kwalokho akazange bekamnkama ngisho nje ebantwini besifazane hlobo umuntu lo novalentine ngenxa leso simo leso uyazi yena nabafowabo futhi aphila nabo bayazi. Lengane ngifundisile ukuthi ukuyifundisa kwami la ngibudebe ngibuka ngiphyela ngithi mfana wami hey njani ithime engakorelwa